Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Ki le mohe budumedisa. Moruti wa sebaka sena. Moruti maqoba dinesoje. Bariri banentshela modimo. Bomme le bontate ba ena le kgaitsedi hoseng ba letsatsi lena ke phahamisa letsoho la ka le letona la botumedi letsoho la moya hobane letsoho la nama le silafetse ke re dumelang bana ba ntate ba ke le tshebeletso modimo tlo lo buiseng le bosafedi moderi o rerile moruti o rerile me I'm just passing by ki inele matsoho jwalo ka letondana ke fete ke sie lengolo posong jwalo ka monna poso mo re baletsweng teng sehlooho sa ditaba se re moporofeta Elia tsebiso ya ho ba letsatsi le tla ema Elia o fetoha ke mahwaba nokaneng ya Kerite o tshabela ho mosadi wa mohlolohadi Sarepta o itlhahisa ho Akabe baprofeta ba bane pula Elia o balehela lefeleng mme Elisha o behwa tulong tsa hae re kopana le Elia bukeng ena ya Marena a pele kgaolo ya 17 temaneng tse robedi tse kabang bukanena yaba Elia wa Tishpa wa ba shakileng Giliadi uri ho Akabe ka Jehova modimo wa Israele modimo ya utlwang ore eo ke emeng pela hae Elia o tsebisa Akabe ka mokgwa le tsela eo a emeng ho modimo ka yona ore ha ho no ba le phoka e tlalala naheng ena ha ho no ba le pula e tlanang ntle le polelo ya ka Bebele e re ya ba lentswe la Jehova le tla Elia la re ho Elia tloha mona o ye nka botjhabela tsatsi o fihle o lo ipata molatswaneng wa Kerite ha ile nna ke tla romella mahwaba a ne a tlise dijo empa wena o ne o nwe molatswaneng wa Kerite Modimo o re ke laetse mahwaba hore hoseng le mantsibuya ba nne ba utlisetse bohobe ba nne ba utlisetse nama o ne o je ha o qetile ho ja ho santsane ho na le metsi molatswaneng wa Kerite moruti ha ke etsa dipatlisiso ka nonyana e bitswang lekgwaba ke nonyana e nyonyehang ke nonyana e jang dibotu ke nonyana e jang dintho tse sa lokang empa
empa Modimo ha batla motho wa hae a seke a tshwarwa ke tlala. Modimo romella dintho tse nyonyehang hore batho ba tle ba tsebe hore ba seke ba utlwisisa mosebetsi wa Modimo ya nang le matla. The Bible says, Mahwaba anna a fepa mo profeta Elia hoseng le mantsibuya. Hey, empatsietsi ke reng ha isaisa molatswana wa cha ha isaisa mo ine re ha qeta ho ja o tlameha ho kgametsi a phomosetse molatswana wa cha. Lebaka ke hore phoka le pula, phoka ene e salale mme pula ene e sane naheng eo, mme jwale Mahwaba le diphoofolo tse ding di nwa molatswaneng ona wa kerite, le monna wa Modimo o nwa molatswaneng ona wa kerite. Empa Modimo ha bolaya dintho tse ding o di bolaya with a purpose. Modimo ha o tlosa sebakeng se itseng o sa o behetse sebaka mo tla ya teng. Yaba lentswe la Jehova le tlela Elia la re tloha o ye Sarepta wa Sidoni o dule teng. Bona monna Elia ke laetse mosadi wa mohlolohadi wa teng hore a o fepe. Taba ya pele, Modimo o re Elia a bolelle Akabe phoka ha eno ba teng, ha e sa tlala le pula ha eno. Ha qeta o re tsamaya o lo ipata molatswaneng wa kerite, o ne o je teng, o ne o nwe teng. Modimo o fitla a monya metsi a fela, o tlosa Elia o re aye Sarepta wa Sidoni, o re hona le mosadi wa mohlolohadi ke mo laetse hore a o fepe. Hobane Modimo a sa re hona le lelapa le nang le ditjhelete ke le laetse hore le tle le o fepe, empa o re hona le mosadi wa mohlolohadi. Ha mo hlalosetse lebitso la mosadi yona, ha mo hlalosetse hore dijo ha diyo ha mosadi yona, empa o mo fa taelo hore ke laetse mosadi motseng wa Sarepta wa Sidoni hore a o fepe. Ha ele wena o se kgathatse ka ba ka utlwa mme Marina motho e mong a re insima lendlela inomefa ya hlaba, empa utlwa mokreste ya tsebang Jesu a re kuta o thandaze. Modimo o tla o hlwibila, a o tshware, o phele, a o palamise mathubu, a o seke ka diana. Ha kena
ka kgoro ya motse o fumana mosadi yona a ntse a rwalla patsi o re ho mosadi yona ke kopa metsi ke nwe mosadi yona wa phakisa a fitla a mo khella metsi a nwa ha qetile o re ho yena ke kopa o mfe le thathana ya bohobe ke tle ke je empa mosadi yona o re ha ke na bohobe ke mpa ke salletswe ke pikinyana fela ho re nna le mora wa ka re tle re je re tsebe ho shwa le ha modimo a tlisitse bophelo ho rona re ntse re balabala jwalo ka Maria le Mareta ha Maria a ikgethela kabelo ya molemo a dula maotong a Jesu ya ba Mareta wa balabala o re morena nna ke a sebetsa ngwaneso o dutse ha o re letho modimo Jesu ha araba a re Mareta o balabala ka dintho tse ngata empa ngwaneno o ikgethetse kabelo ya molemo mme jwale ha ona motho ya tla nkang ho yena ha modimo a batla ho hlonolofatsa ntate Mofusana o tlisa ntho tse nyane bophelong ba hao a bone hore o tla tshepahala ka tsona na ha o sa tshepahale dinthong tse nyane o expectile modimo a o tshepele ntho tse kgolo jwang modimo o leka mosadi yona ka moprofeta Elia o re ho yena ke kopa thathana ya bohobe ke je mosadi yona o re ho setse bo lekaneng nda le mora wa ka re ntano ja re tsebe ho shwa empa monna wa modimo a re tsamaya go and prepare dijo empa o tlisetse nna pele o bolella motho ya o kopang bohobe hore ho setse bo bonyenyane bo lekaneng wena le ngwana wa hao leje but this person hana taba le ntho o e buang ha kgathalle taba yena o e buang o re ho wena tsamaya o lo prepare dijo ha o qetile o tlisetse nna pele wena le mora hao o leja motho wa lefatshe mme maqokolweni ha tlo mo nkella hlohong o tlo re motho nana ke a mo jwetsa hore re lapile nna le ngwanaka empa o re ke prepare be ke tlisetsa yena pele empa bona mosadi wona wa obeya re na le bothata ba ho disobeya re na le bothata ba ho sebe le the spirit of discernment ho utlwa se bolelwang ke modimo hore jwale mamela lentswe laka ka mohlanka wa ka ha ke re o mo fe dijo before wena le ba lelapa la hao leja mofe hobane seo ke tla se tlisa lelapeng la hao ha hona motho ya tla se tlosang ho wena ntate moruti ha ke tla nka setulo sa ka ke dula fatshe let me say
a raw gospel. Ke kopa ho bua gospel e tala. Bebele e re lentswe la Modimo le hlaba ha bohloko. E kaka sabole en chocho en tat e leuditsweng ka nka tse pedi. E re me Marina e hlaba ha bohloko. Manwenyelletsong a sefuba. Haebe lentswe la Modimo le rerwa be le sa utsitsinye. Ha le etse le thoka hare ho wena. Haebane lentswe la Modimo le rwetse dieta le rahela majwe ho wena, o bo sa utlwe bohloko kapa o bo utlwa bohloko o ngala, you must know there's something wrong about you. Ha se rona ke lentswe la Modimo le re bola re phela le ba Kriste matsatsing a kajeko, whereby ha bona tshwana le Maria mma Jesu itse ha lenyalo le tshwewe veini e fela. Maria ha tseisi ka hore hey veini fedile bana banahana lenyalo la bona le molemo ho feta manyalo a mang. Empa she remembered hore monga bophelo o teng in their midst. Yaba o mathela ho Jesu, o tsebisa Jesu taba ya hore veini e fedile. Ho ka ba molemo merang kokosana ha re ka raba our brothers and our sisters keepers. Ha ngwaneno a khoptswa potlaka motshehetse a seke a robeya. Ha tsietsi le ruleletsho le aparela lelapa la hae, khumama rapela le yena. Be selfish. Don't pray for yourself. Pray for your brother and your sister in Christ. Hatala ifika lapeng la mkwali rapela o mo rapella hore yena le bana ba hae ba je ba seke ba robala ba tshwewe ke tlala. Bonnete ke hore nowadays Bukreste bo se bona le di conditions. The Bible says o rapelle o bo rapelle le sega sa ha, o rate o bo o rate le sega sa ha. But now re le bareri ba evangeli, re le ba ruti, re le ba apostola, re le di prophets, re le di evangelists, re rera se batlang ho utlwa ke batho, re rera se tlisang maphutheho ka kerekeng, re rera se kopanyang batho ka tsela e fosahetseng. Empa we are not preaching the gospel truth. Moruti di kereke tsa hana jwale di na le taba le number of people in the church. They don't care about the spirit. Sabana ba Modimo ha re sana taba le meya ya bana ba Modimo. Hona le motho e mong moruti e mong a re ha o ntloya o ntlogele ho rera evangeli e Modimo a nrerileng hore ke lo e rera. Ke bileditswe ho rera evangeli e seng ho sugarcoata mangolo.
ke bua le mang. Eo Modimo a itseng a lo dula molatswaneng wa Kerite. Mohlolompe o seng wa letsatsi. When you woke up, borokong ba hao, when you check molatswana o Modimo a itseng o dule ho ona, o fumana hore o tshile, o fumana hore makgwaba a neng a o fepa bohobe ha sa le yo a sutile. Ha ke tsebe ke bua le mang eo lentswe la Modimo le mo fitlhetseng this morning hore tloa o ye Sarepta wa Sidoni. Ho na le mosadi wa mohlolohadi eo ke mo kgethileng hore a o fepe. Haebane hona le a femina ya mosebetsi, haebane hona le leqeme la hore wena le bana ba hao le be le dijo, haebane hona le leqeme la hore le thabo ka tlung ya hao le be teng, haebane hona le leqeme la peace in your house, ke romelletse mosadi wa mohlolohadi o fa tseo o di hlokang. Modimo wa kgotso a nketsetse lona hantle. Yes, sir. Seo o se hlokang se tsebise Modimo ka thapelo, e seng ka thapelo fela, empa ka thapelo e nang le teboho. Kopo tsa hao ha e be dikopo tse pure, everything e tswang pelong e thabileng, le monehelo o tswang pelong e thabileng, Modimo o tla o ngatafatsa pokotong tsa hao. Modimo o tla o hlonolofatsa ka mo lefatshe le kekebe la o hlonolofatsa ka teng. O seke wa tsebisa motho mathata a hao, tsamaya o lo tsebisa Jesu, tsamaya o lo behela Jesu taba ya hao, mme Modimo wa kgotso a mpolokele lona, a le pate tabernakeleng ya hae ka matsatsi a mabe ka Kriste Morena. Amen.